Hadun riu penyongut ke samla puli ke jela Meghalaya ke bala puli hakeri Bangladesh ke lawan petno syala ke jongkeri lingba ke Land Port Authority Dauki haka khat pratarik mentau benai namar ke jinga ki pajbak ke bajur hak tegeri halor ke bhak thungkam thungjam. Hadin ke diga jinga ki ke bajur hakeri Bangladesh barok ke wei ke bala penmi ya ke jinga kan at hapadeng ki samla puli bat ki bor pulin nakal yang ke sorkar Meghalaya haka khat pratarik mentau benai kalau ong bakal Hashim Kia da ka penlong ya ke jinga keren bat ke Bangladesh High Commission kumjuk ke Indian High Commission Land Port Authority Dauki bat Exporters Association bat Shimru ya barok ki senjam na ke benta ke jingshan jongki ni ki samla puli. Haduk mentah ki don kumba arspa arngut na India ha ke bashispa khandai pu prangut ki dei ki samla puli kata ndri punyongut na Meghalaya bat shispa lai puingut na ki wei pat ki jela jongkari shispa iwei na Nepal bat nyo na Bhutan ki balawan rung leng ba kadau ki na duk ba kate gajinga kan at kalakhi hapok kategori bamarjan ong uhe sorkar. Ki samla puli ki balawan da kabas ka bakhadu kilami na ICP dauki hakapor kumba ndriu sapusan janmit. Nakal yang Menteri Rangba ke Jelau Konrad K. Sangma ula pentip baka sorkar jela kala Shimkhia banyak keren bat ke Office High Commission ke India bat Bangladesh nalor ke Land Port Authority bat ke Exporter Association. Ula ongru baka sorkar kala Shim ya barok ki sinjam badon kamban pentik kena ya ke jingwan paisuk ki samla ke jela na Bangladesh. Ka sorkar Meghalaya kala buru da helpline number Igwei pra not lai sau san lain riu sau na kebenta ki nong shong ka Meghalaya ki bala ban den kam ya ke jingarap namar ka ne ke jinglong jingman hapo Bangladesh. Shu namar ka ne ke jinglong jingman hak te ke riba marjan bat ban yarap ki nong shong ka jela ka sorkar Meghalaya kala pharu ya uba hiwat rembai MPS additional SP Jawai kum nodal officer hak haput jongkari haringkat u executive officer Land Port Authority Dauki bat Thomas kum u assistant nodal officer.